Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 25. Riribok ti pataodan ti kinaimot, narangrang ay ka no agtalak ka iti apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ne, si kamat gayam, Loida. Umayak ko maumutang itilako yu abagas na mabalin. Mano akilo. Oray may sakaban ko man mabalin. Bayadan min tumutla ang adagos. Apaman ang maawat nila kay ko ti sweldo na. Apay, ayan ayat ti asawam. Napananggad iti San Fernando. Katsyak pa'y lakano itati agdiskitar iti kanan mi kadag iti ugbing. Sige. Mabitlaan nga rod. Ta isaganak, tibagas nga ututangam. Agyamanak, manong Dani. Nagkunakan ka nga ipautang mo ka ni Loida mamirmiraot tilako tayo abagas. Ay na, agata, bakit? Pinautangak, takaasi damat. Awan bagas nga iluto da. Problema da daytan. Ingkasingiran. Ay na, anya ka kadi aya. Urayim laeng. Tainton katapusan, agbayad dan. Pangalaan da ko maitipagbayad da. Ay, lugyan dala ang tinegosyo da gita klase ti tattao. Huston. Sige, tama pa na kung iti trabaho ka. Ay, mabitlaan. Mano tinaglakwam? Insurat mo ka di matlaang? Wen. Dayto lang tinaglakwam. Nagbasit. Dakdakkel pa iti impautang mo ngam tinaglakwam. Ay na, di mo amo taglako, Dani. Bayada mon kanyak tinutang mo abagas ka ni Dani, Loida. Ha? Di lang mabalin nga iton katapusan nga agbayad man ang agata? Na, nagbayagan? Umutang ka, ta iso ti ibayad mo kanyak. Nasirib ka mata niya. No makita yo ani Dani ti agbanbantay iti Stormy, alisto kayo amapan umutang kenkwana. Saan mat? Naira na laeng. Bayam tapadasag ti umutang iti kwarta, ta ibayad ko. Nasaysayat pa'y! Loida, pasensya mo ti asawa ka. Saan nga minamakaw-awat? Parikot ko lakat nga rod no pangalaak iti pagbayad ko. Nabit lang ha. Antoy. Pautangan kan, iti pagbayad mo kan ni Agata. Bayadam to kanyak, no andan kwartam. Agyaman ako unay, manong Dani. Talaga naimbag kayo akaruba. Awanan yaman na. Pakaragsakak mat ti tumulong iti padak a tao. Dayawak unay ti kasta akababalin nyo, manong Dani. Talaga akong kontraan na kanya, Dani. Apay ka di manen. Ti kunam, jak nakita ti kwarta nga inyawat mo kan ni Loida itay? Mas daawak matkan ka. Imbes asyak ko matitulungam nga agsingir iti pautang, saan mo takaslapay kit din isakit mo ni Loida? Ay na, bakit? Saan ka mat nga minamakaw-awat? Kan maysa, saan anasaya ti agim imot? Nang runa, kadagiti agkasapulan iti tulong. Jakmat ko naan aditay agpautang iti pada tayo a tao. Ngamket di, pilyam mat ati papautangam, no sigurado matlaang ang makabayad dawon no saan. Adda ka din ni ka nakandanay, Agata. Apay manan ni Dani, ulit agtonyo. Kwa. Ay, umayak ko maumutang dito'y istoryaw. Ha? Uray siya, umayak ko mamat umutang iti uray kwarta ko ma. Ay, awan ti maipautang ko kada kayo. Saan aga po takabagyan nyo ni Dani nga asawa, kat umay kayo ket din umututang dito Stormy? Umay kan tatapon niyo. Umanaw tan ditay. Naimot-mot day tatao. Anya, naimutak? Ay, uray anya po iti bagbagayo. Saan kayo apautangan? Anya ka matan bakat. Ibabain nakmatan kadagiti kabagyak.
Jak mas daaw no isakit mo dagiti kabagyam dani. Tapod numot, nalaing ka nga agpautang kadakwada. Sana balik ko man no agbayad da adagos. Agata. Para kanya, awan kin nabagyan no maipapan iti kwarta. Kan naimutak no naimutak. Amok nga awan pangalaan da ngamin iti pagbayad da no pautangak ida. Sige, pautangan ka iti utangam a 50,000, Loida. Agyaman iti panagtalak yu kanyak, manong. Adan pagpuunak nga aglako. Amo ka mapadur asyo ti store nga ilokatyo. Wan manong, talaga apadur asak. Sige, ket inutam latan abayadan ti utangam. Tapno saan ka amarigatan. Agyaman unay, manong. Talaga asaan kayo anaimot. Tumulong ak, nulakat adda. Ngamnuawan, pasensya. Agyaman unay, manong Dani. Umay ka tiyanda. Agtugaw ka dito'y salas. Tairwar ko ti impaisaganak iti asawa ka meriendata. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman nak manang. Bakit? Umay kayo dito kusina. Naisagana kong timakan. Ay. Mangan tayo pa'y. Tanay, pangaldawan. Ay, kasta ka di? Ay, sige, mapantangaro dun iji kusina, tiyanda. Sige manang, tani mariknak matantibisin ko. Ay na, nagdakkel gayam kan nagpintas ti balayo. Saan mat? Da kayo ket di tagpada nga da iji Amerika dagiti dadakkel mo. Sigurado, mansion pa'y kit din ti balayo. Medyo manang. Anya? 50,000 ti impautang mo iti day iji Aloyda? Kalkalabanan na ka di, Dani. Awan amok a pangalaan da iti kwartada. Nga magtalakak iti Diyos, agata. Amok, di na baybay andag iti agkasapulan. Ay, awan lat amok ditan. Siguro, utang kalimutan man daytan. Surunkon. Bakit? Di mo la kuman inikikan. Isupay nga inayon ko iti kwarta nga ipautang ko kini Tiyanda. Naimbag dayjay, taanak tibak nang. Kan sigurado abayada na dayjay. Taad da itad na a porsyento na. Nagsupli takayat ko anayunan ti kwarta abuludak kada kayo manang. Kasta ka di. Manupay nga iti inayon ko, Tiyanda. Uray 60,000 manang tapno agbalin a 100,000 amin. Di kayag danag. Bayadak met na adagos, agraman porsyento na. O sige, pautangan ka, Tiyanda. Amok matkat, amabayadam dayta. Agyaman nak manang agata. Unay kan, bakit? Gapulaan ta nakakutse. Kan anak tibak nang. Pinautangam adagos iti dakkel agatad. Kat di mon sapay amamunay daydi atyanda. Naamamum laeng iti sugalan. Saan abale, tabak ng dadani? Saan akas ka ni Lloyd amamirmiraot? Ngam pinautangam lata. Pangalaan na nga itay, ti pagbayad na kan ka. Ang mga no utang kalimutan mo tunday jay. Apay ka di manen anapan iti day tati saritaan. Oh, saan ka tinakasta? Naimbag ka ni Tiyanda, tamo ka baknang. Iso a pinautangak iti dakkel agatan. Ay, ibaglaangan ta na oray kamutlaan dito'y parking lot, Tiyanda. Oh, apay ka di manang agata. Kaslad na napatag ngay bagayon. Ay, nalipatam samutan nga itangaal daw ti panagbayad mo kanyak itinautang mo. Ha? Aywan. Ala, sorry, nalipatak mo ten manang. Anya? Awan pa'y ngamin kwartak ita. Kinapudno na, dakkel ti abak ko iti pan nakisugal ko. Angam di kagdanag, bayadak to. Kumusta to'y istoryo, Loida? Mayahat manong Dani. Ininot nga umado ti lakok. Kan adda pa yan lakok anateng di tasango, agraman prutas. Maragsa na ka, ama kakita nga imadutilakom. Kaya't nasawen, adda di murasan to istor mo. Wan manong Dani, wan gayam. Mabit lang. Mangtedak iti hulog ko iti utang ko kada kayo. Kastaya. Adain lasin ko nga ibayad ko. Mabit lang Adto ti 10,000 a pisos manong. Nakaurnong ka adagos Wan tanapig samot dito istor ko.
Ala, sapay kuma. Taad dapay adumor astoy istor mo. No di ka po itim pautang mo pagpuunak, awan ko maita da ito istor ko. Kasta talaga Di tayo agim imot. Tapno mabindisyonan tayo. Hangim ni agata. Ay, talaga na imot. So adi ka magkinkinawatan no daduma. Apa anak no agpautangak. Nang runa pa'y nga rod, no daytay talaga nga awanan. Manong, Ngamno siya ka. Agpautanga ka, basta adda. Ay unay kamatan agata. Nakatambak dagiti maugasan di talababo. Ay una yan. Ugasan mo tadda ka mat. Napudot ti ulo kita. Dakkel ti parikot ko, Dani. Kanayon ka rumwar, sa dino ti papapanam. Jack masango dagita at trabahuan ita. Ayabam ni Lloyda, taikaro na ti utang na. Alaan talaangan, akatulong ditoy. Anya? Namin anon ang nagkarika kanyak. Ngam di mo matinong paltsanda. Nagrigat kayo matan akasarsarita manang. Makapasurun kayo. Anya, kayat mo asawan? Di mo bayadan ti utang mo kanyak? Bayadak to ka di inton adda kwarta. Di kay makauawat. Ay, tiyakla pagaro pa kasta ka tsanda. Bastos ka. Awan pa'y respetom kanyak. Bayadak to no makaalaak iti kwarta. Ha? Mabitlaang! Dinakpanawan dito ay tsanda! Ay, naimbag pa'y ni Lloyda. Tadandaninan mabayadan ti utang na kan ka. Ngam day di atsanda. Makuna abak nang. Ngam nagrigat mat nga agbayad iti dakkel ngayon pautang ko kankwana. Anya? Ay katsingir Namin anon asiningir ko. Ngam isupay ti makaungat. Nagsinsin nung bat kami nga rod. Sapay dakkel agatad ti inutang na. Kasanon, no saan ang makabayad? Awanan, Dani. Intarayan na ko ni Chanda. Awan ka numutan iti apartment na. Kat di da mo no sa dino tinapanan na. Anya? Ay, Dani. Uray kumamat no adda nagpinirmaan yo. Ngamawan mo't nga rod. Nagtalekak nga rod kan kwa na. Tabak ng dagiti naganak na. Ay, kat no sugador dayjay. Pinautangan tumat iti dakkel agatad. Agbababawi aklakay. Kanayon nak idi nga apaan. Gapo iti impautang ko akwarta kan ni Lloyda. Ibagam, adin makabayad. Ay, uray dagiti kabagyak nga umutang. Pabainam. Anya nga ita? Si kamat lagayam ti agsaysayang iti kwarta. Natalak ka lang ngamin iti bagim agata. Pakawanan na kuma, Dani. Naimot kang agpautang kadagiti agkasapulan. Nang runa, nuam mo nga awan mabalinda iti biyag. Adida makabayad. Ngam saan aday ta ti pagbasaran, no kayat mo ti tumulong iti agkasapulan. Husto ka. Bigbigak itan asyak ti agkamkamali. Ngamin, nagtalekak iti bukod ko akapanunutan. Agyamanak no kasta. Katsapay la kuma. Tabaliwa mo na ti mading aramid mo. Agyamanak, Dani. Ti kinasaya ti panagpuspuso, ti Diyos ti mangbendisyon. Ngam no nagalas ti ugali kan aramid mo, si kanto matlaang ti pagbalatakan na. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.